Good day, viewers. This is Eswatini Arts Voices podcast where we inform, educate and entertain. Namhla ke sibuke yona association yalakhaya likwatiwa ngekuthi Eswatini DJs Association. Lena ke shothi inhlangano yabo phela bo DJ bakhona eveni futhi ke lokukahle ngayo ehamba kuwo wonke ama regions. And nawe nje mbukele njengoba sisakhuluma usengasonzela kithi ubuye phela uregister ubhalise utoba phasi kwale association. Ngekuthunywa ke National Council of Arts and Culture kulamalanga mbukeli they are doing a competition lekwathiwa ukuthi Eswatini DJs competition. Lena ke i-competition which is looking for the next biggest DJ in Eswatini, and also ukuthi labo DJ bethu la ibanike platform yoku showcase talent yabo. Icalile ke kuma regions sile nhlangano yeta kaManzini last weekend. Luckily I was also there mbukeli ngibonile ukuthi no kuyasetshenzwa kakhulu kushubile. Kule weekend lena nje itawahamba iye khona eSteki siyobuka khona eSteki ukuthi ngabe lapha eDinzanjeni khona inbo DJ lebaphila kokuma ones and twos kwasho belungu baka SABC. Kepha ke nginayo umgazi eceleni longiyena umholi wayo association Eswatini DJs Association. Kunjani mgazi? Sivusele njani nini ka National Eswatini Arts and Culture? Siyaphila mbazi, siyaphila mgazi. Siyabonga nje kutosihlola lana mgazi. Ngithemba ukuthi namhla utasita sto understand kahle na indzaba ye DJs competition nayo association yakho phela mholi. Njengoba ubuye ngemandla nje so vele uthola nang Arts and Culture siyenda ngwe ubheke khona kuma regions yofuna DJs. Ngicela ukuthi ungasichazela nje mgazi ukuthi so far kulama competitions kuhamba njani nifike njani futhi ku project lenjena ukuthi nakhe nangomncintiswano wabo DJ. Embele ngathanza nje kuqale ngichazele ukuthi sisuke kanjani ekusunguleni le association yabo DJ. Ngekuchazwa ke ngeSwatini National Council of Arts and Culture sathi ke cha nathi asesibuke lokho ukuthi yini lesingakwenda kusete bo DJ empela nje just to unite bo DJ and ukuthi babone ukuthi lento labayendako iyaphila nabo and to encourage iprofessionalism kulomsebenzi wabo labawendako. Njengoba ke ingwenyama yayikhulumile ngalomnye umnyaka yathi akuthiwe ngwe naloyo kwathiwa ngathatha umgodla wakhe athi ngwe wafika ke na Arts and Culture wathi ke usiniketa ke le mandate ukuthi sihambe siye kuma regions siyofuna talent. Kwabe ke ngilapho ke sesicala khona sesiyahlangana si-association ukuthi siphuma sibhekapi. Sahamba ke saya kuma region omane saqale sayenta le mapping. Sa-checka lokuthi vele bakhona yilabo DJ ngoba kusene kwenteka nje siyacabangela ukuthi kuneli talent labo DJ ngoba sibone bo DJ lababili labathathu la kangwane. Sahamba ke kuma region awunembala sathi nasiyibeke kuma region people they show interest basho ukuthi vele bafisile kuyingenela i-competition kungako namhla silala sikhona khona sesiku second region sibange ku third region Friday mhla ka 27 yekugcina yethu itabe i-after ma Easters mhla ka 10 lapho ke sitabe sesiwagoce onke ama region sesiyabuya ke sesiya ku national. Kulokho hamba kwenu nje mkazi kuma regions ungasho yini ukuthi ama objectives ale competition niyakhona kuwabona kulabo lebajoinile nekusichazela nje mkazi ukuthi le criteria kahle beyithini nange DJ wa grassroots level le emakhaya ngibengise nje noma enginamatolo bengikhona yini kujoin i-competition ngidoba ngisana nanang DJ waManzini baba necorridor. Ngaloko ukuthi ke Arts and Culture wonke yebo mkazi lokusenda ke nathi Eswatini DJs Association isende sibe wonke umuntu. So far my objective ayamitheka and uyabona lokuthi vele labantu bayilambele lento esikhathini lesiningi besathi nje uthi talent engilokuhlabela ne-actor ke kuvela velile lokuba ngi DJ vele bekuyinto le ngathi akusumsebenzi lophilako wena usofuna kunathatshwala nalemakhaya bayiva kahle ukuthi ema clubini kwente njani but kunelelo ukuthi nakuvela because nasekuvela le motherboard leng Eswatini National Council of Arts and Culture bani nabani uyabona ukuthi iyaphila lento because babonile emuva bosondonzima besinabo umshikishi kunabo makhonyane yonke le culture nale art yahlangana sebayabona ke lena ukuthi cha iyaphila lento lento ekako kungako ke wonke nawo wonke bekasanga tshengisa inshisekelo ukujoina le competition. So le ndlela ke yekukhetha besivulele wonke umuntu nangabe uyadiva emandla silingisana kuyiwe masojeni akushiyo ukuthi kuyayibekwe nje leminyaka ukuthi from 18 to 35 nathi ke besibeke kanjalo ukuthi nawudiva emandla ukuthi awunami ngayenda lento bovela ungenele ubese ke sotihlulekele estikini njengoba nibonile kule tinzayo kule ama region lamabili sesiwahambile abetibambene ngabhongwane but nje konke kube kuhle.
anisahamba mkazi nisaklamanye ama regions mhlambe ungasichazela nje ukuthi yini lenifisile ningakukhuthatha kulabo DJ lensayobabona la ningabachushisa khona phela ngithi hey ungabambi ithembo kakhulu ubamba ibase kancane yini lenifise ukubona kuyo leningabangichushisa kiko kuze bato khona phela kuphumelela kuyona lo mkhankaso lo si association sithi baneligcozi nemfucumfuco so far sisahamba kulama region lama uyabona lento ukuthi uyilambele lo muntu kukhona kusebenta ngephansi kwendlala khona kusebenta ngekweukuthi ufuna kushintsha likusasa lakho I will encourage ukuthi sisachube kanje nema region abachubeke basebente ngeligcozi nangefucumfuco ukuthi lento bayayifuna bafuna kushintsha impilo tabo awusebenzi ngoba ucabanga ukuthi hey ngitawu maybe kuyowinwa lapha bo 50,000 ngidawubuya nami ngiphesha la khaya lapha nalapha but usebentela lokho ukuthi ufuna kushintsha impilo yakho ufuna kuthatha lento lo yentako isaliba icareer kube singwa sakho sekuphila imihla nemihla ngiyakuva nje mkazi njengoba ukhulumisa indzaba ukuthi kufuna abashintshe icareer yabo bashintshe nesimo angabe ngiyathi ukuthi maybe khona maybe nisengafiki ekuthenini vele ekugcineni kutawendakala ndabanikani kepha nje in terms of mentorship and development of these careers yini le ndawo ujabula ukubona kwendeka after senifikile kuboma finals seniphumene ama winners and from our regions thank you ngekusekelwa ngeSwatini National Council of Arts and Culture nangala ma funding labasita ngako kutasita kakhulu ukuthi nase siphumile kulama region sawubuya sesihamba ke sesiya ku workshop ku workshop sesiyawuba mentorisha sesiyaqala ke sesiyafunza nangetimali kuthi okay kulethi imali otathu naso uphumile la kuna sikubita ngema gigs kulama gigs lo tawathola it might happen kube sema clubini kuma national event le mali ubese uyiphatha kanjani kuthi phatha kwakho as an artist because awusasiye DJ lo ngwana be DJ now so ngi DJ lo la kule industry utiphatha kanjani singile sithi say professionalism ke leyo kuthi wathi uthi ibooking na ubookiwe uyahlonipha ufika umuntu lokuma sober senses sibuye ke sifunze nangala ma contract uthi phela asesime lokusebentela lead so kungako siya encourage nalabo labadzala bo DJ la sebabo sondozima buyani kule association itawukhona association ukuthi lapho sobhekene nengcinamba khona ukuthi awusakhona ukubhadaleka kahle so yabuya ku association ukuthi association ngicane ngisithi kube beningangitholela lo ngangimelela sesiyakhona ke ukubambisa kule tinto lethu but nje all in all sisahamba kule competition vele sisatanga ungena kubo mentorship sibakhulise sibasite ekuthola ema gigs sibasite nekuthi lama royalties niwathola kanjani nekuthi bakhona kudakhela tabo tingoma ngoba so far na ungake ubuke bancane bo DJ la kule live labakhona kudakhela tingoma tabo linengi labo sidlala vele tingoma tekubolekwa ke uthena akasakhuluma eswakhosi wathi ngaleminya sesitawubhadala nalokudlala leti ngoma tala abantu bekubolekwa so ku wise lokuthi sigcine sitakhele tethu yes akevakala mkazi mhlambe nje songaphindze usitshele ukuthi nisahamba kuna la ma regions what's the feel what do you get nje wena in terms of talent ngiyeva ukuthi khona ngapho but nje on the ground what's the feel liqiniso lihle eSwatini litalent elinengi linengi ngetengasho ukuthi kumbe bantu bacinzetelekile o ngicabanga lokuthi kuswela information nawulena nje ngwakanzanga umine le ndanse emakhaya eSwatini National Council of Arts and Culture bawadi ngami ngekuthi nami ngathola lithuba ngaphuma le emakhaya ngetala amadrobheni so naso hamba ugcina itithola letinto so bengingacela ukuthi sing arts and culture sivakashele lethi inkundleni leli talent elinengi nyalo nje siyajabula ukuthi kunema centers ku onke lama region nga encourage nabo bo DJ labathe balalele ukuthi bahambe bavakashele ama centers bathole yonke information labayidingako li talent elinengi from my side nje nangibuka kulendlela kwenteka ngayo uyamangala ukuthi hayibo njengoba thina besathi ukuthi ngabe ngi DJ sibalulu bethela kangaka nalona nawubuka labantu labaphuma bo number 1 ngi DJ lo ngake wamvadlala kuphi bathi lokuthi lo muntu abetimisela ayilinzele lento so uyabona ukuthi bebashoda ngale information ukuthi ikona into lenje eniyaphila nayi ke seyiyendeka nyalo eSwatini yes
ngiyabonga nje ukuthi uthinze indzaba yeke ukuthi phela ababuye ka-Arts and Culture akhona ema centers vele kaHo eSpiki naseshiselweni naselubombo uyafika nje uregister ubhalisa ungathatha nenombolo ya officer lo Tamkhanza todle phela uWhatsApp enkundleni yokuxhumana ukuthi kuleli viki nendane nguphi la ngingabamba khona nami ngingene kuleni kwendako nini esigodini sami kepha ke nje mkazi singavali ngiyafisa ukuthi phela somanululeke bo DJ bethu lebafisile ukujoina yona association wenda kanjani vele nabe ngifuna kuba limember lokuthi phela ngicine nami ngisitakala njenga DJ uthi nze dona nizabade ukuthi nisafuna kubafundisa nema contracts nemali ukuthi bayibamba njani ngijoina kanjani nje mina ngingi DJ waseshiselweni ku association. Thank you so much my brother. Ngingathanda nje ku encourage abo DJ kuthi nabakithi isukumelene eTulu Lenve Association kuningi la itakusita khona kusena kwendeka ukuthi awufuna uhambe maybe uzothola igig emaveni dalidzinga lichazo le association ikhona iassociation Tandla ivulekile so indlela yokujoin ungazivakashela epage lethu eSwatini DJ Association ufollowisha stack followisha back yonke information sivamise kuyithulula lapho nekuthi ujoina kanjani akhona ke nema form ungazivakashela sinalo office lapha eManzini Heights ungafika nakhona inombolo ethikhona nala ku social media ufika ukuthola iform lakho ungavakashela ke nema centers ethu ku onke ama region nawusenishiselweni ikhona inhlangano nawusesibonjeni ikhona eSteki nawusespiki nawukaHo ikhona eSpiki nawukaManzini ikhona la kaManzini edrobheni ungavakashela ema form ethu akhona lapha uyafika nje ugcwalisa iform ngaleso sikhathi na unayo lo 100 rand we subscription le ndeka once off uyafika ushiye kulawo ma centers but nakhona ngabe usete ngalelo langa ukuthi inkinga uyagcwalisa iform uyalishiya lo 100 rand ke uyakusita ke nase kuyiwa AGM ukuniketa emagunya lamanenge ukuthi ukhona ukungenela likhetho noma nawe ukhona ukuvotela lo somfuna nyalo ukuthi angene ekomidini nakwe ukuthi ke naso ufuna le sponsor vele kutabe sekuyabuyela ukuthi vele ulunga leliphelele yini lelalikhipha lelikhulu so nje kungaba kubacela abo DJ ukuthi siyacela nabakithi bete ngemandla Tandla ivulekile yeah ayibeka kumgazi nami ngeva ingikhumbuza ezamzukwana sengiyasho nje ngithi sengihambe ngegududa phasi kwelitrangile lami ngibuke wona emavinyi lami phela lebe ngiwa scratcha lokwangethi ikhathi ngithi njengoba phela wathi labo DJ besilungu bo Pandora bathi benda kanjalo kepha ke siyathemba maswati ukuthi ndayilandzelela na competition nisithole nasenkundleni yokuxhumana ndothola information ngayo phela lo mncintisane naletinye nizaba letkhona la ka Arts and Culture Arts and Culture ufisile ukuthi one of our DJs in the kingdom naye ahamba yojabulisa belungu lekubo Dubai emaveni kudliwe bo ice cream lapha nabo sushi bo seafood singabhizi sipheklala khona la khaya kuphela le competition lena ikuphakamisa wena mbukeli ikuphakamisa wena DJ ngakho siyathemba ukuthi ubalandzele enkundleni yokuxhumana nathi usilandzele enkundleni yokuxhumana eSwatini National Council of Arts and Culture from me to you until next time.